Ada banyak alasan. Tak payah nak banyak alasan. Azam tahun baru 2026. Dah start dah. Sepatutnya korang kena dah start. Tak perlu motivasi pun. Korang kena ikut diri korang sendiri. Apa-apa disiplin. Nak badan raya kan? So, satu hari, satu gym. Jom. Okay, gym yang saya datang ni dekat area Taman Melawati. Dekat atas ni. So, warga-warga Taman Melawati, Gombak, Taman Melati, AU3, AU5 boleh datang di sini. Okay, kat sini walk in RM10. Untuk student, korang just show korang punya kad pelajar, korang akan dapat diskaun jadi RM8. And then untuk orang kurang upaya dengan warga emas, harga dia RM6 je untuk walk in. Ni pula harga membership dia, and dia juga ada VIP member card. So kalau VIP card ni banyak sikit lah special-special dia. Ni instrument-instrument yang ada. Kita dekat dulu satu draw je. Blind little nappy head juvenile, living round, no sound on our faces. 13 catching cases. Indeed, it was misery, living by my own demon. This late was killing me. I cannot be sure I'll be saved soon. Catch me driven to the light of the stray moon. It's deeper, deeper now. Let me get your mind right. Fuck your enemies, nigga, grip your line tight. Tonight's the night, murder, murder, Mr. Lucifer. Pictures of the devil, duck when he shoot at ya. So kalau siapa perempuan ke apa sini kat atas ni memang the best lah. Dia yang kata apa, woman friendly. Tak adalah korang sekarang dengan lelaki-lelaki tidur badak-badak macam kan. Woman only. Ini pula tempat untuk chill-chill apa semua. Kalau korang nak lepak-lepak dulu sebelum workout ataupun lepas workout, senang lah. Ini yang boleh tunang. Your enemies, nigga, grip your line tight. Tonight's the night, murder, murder, Mr. Lucifer. Pictures of the devil, duck when he shoot at ya. It's all political, running from the future, escaping in the fog. Live your life like a hog, nigga. Me and my folks is murder, murder. Kalau korang kata apa semua nak solat, Muslim friendly. Masya Allah. Escaping in the fog, live your life like a hog, nigga. Me and my folks is murder, murder, Mr. Lucifer. Pictures of the devil, duck when he shoot at ya. It's all political, running from the future, escaping. Okay, gym ni best sikit sebab apa, diorang cakap buka 24 jam. So siapa yang kata tak ada masa, ada banyak alasan, tak payah nak banyak alasan. Sini 24 jam, 2 pagi pun korang boleh main. Siapa kata oh tak boleh lah, gym tutup awal pukul 12 dah tutup, tak payah, sini 24 jam. 2026, jangan lupakan azam korang.